Kanegade ka Akashwani Shillong ko kubor ban Puleru Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ko kubor mendag step. Menteri Rang Bado Kari Ulaong ba ka Viksit Bharat Sankalp Yatra kala ajing mentoy ki babon ki breu hakari. La penlong ya gajing peni ya gajing ruspa kala riti ki jela kathan chite lammingi hakarong katau Hornbill Festival henen kesngi. Laingut ki breu ki lasha akem hakabede bagajing nya kali klam akor halat mkra hakanong ba Shillong. Bat la penlong ya ka National Lok Adalat henen kesngi. Ka kubor ke babnya. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi Ulaong ba kabaay jing mentoy ni skim sarkar syaki brio baduk bat badang saadien kadai ke kabuan hakmat naga benta ke sarkar jong u. Habakran ni brio ke bayo jing mentoy naga Viksit Bharat Sankalp Yatra leng ba ka video conference henin kesngi Menteri Rang Bado Ulaong ba kene ke jing yalap kelalong kerensan badan bor ban ay jing syakri syakito gi bampat juyo igi jing mentoy nagi skim ke sarkar. Narendra Modi Ulaong batang hapok ke sibnai kene ke jingalap kalapoi syapalat shiklur arpusan lakngut ki breu hakelengkari. Ulaong ru bagi breu ki yai ap bat ki priang sobhai ki kali ki bara kini ki jing mentoy. Ulaban bak sarkar jung u ka ai tilut ban kentiu ya ki kenthai ki nong rap ki samla bat ki breu ki baduk. Hakarong katau Hornbill Festival ke Badanglong haki sama hakajala Nagaland. La saki ya kejing ruspa kalariti ki jela kathan stelam ingi haka program bela kerteng Colors of Northeast India henen kesngi. Bala penlong de Northeast Zone Cultural Center ke Bana Dimapur ke bahap apo ketenat culture henen kesngi la saki ya kejing ruai bat jingshat ki ba ipu ipieng ke bala pencobiet ya kinong wan petkai. La penyat ya kene kejing peni ya kejing ruspa kalariti ki jela kathan stelam mingi dau director ke Northeast Zone Cultural Center bala juyo ru ya ke kusnam Sanggit Natak Academy Prashanna Gogoi. Kumba iwei point Arnold lakngut ki brio bakentop ya kumba Hajar ngut kinong jungo akai perthai benabar kari kilawan jungo ya ka kisama hakini kisngi ki blalet hakene ka rong katau. Kani karong katau kabakentiu ru ikikam jungok kai perthai kan kot la shibet janmet haki sama. Bonsni hadian balai i ke video jong ko weka kali ke banyak klam akor klam da bot ya ki kendon. Ba kalalet tenra ya ko weka kendro ha ka jaka ke bakun pelun halat mkra police point. Kabalayat ba ha ke social media ya laingut ki breu la kem no ha ka bedai bat kane lethu ki pulet henen kesngi. Layo jingtip bagi ni gila ingot kidai kibla syongsyet kau yang. Ki pulit kila register mukot dumah ka tanat halan mkra hapok ke kendon arspa anyo pukundai jong ke Indian Penal Code bar hapok ki babon ki kendon jong ka Motor Vehicles Act. Ka tanat IMD nin kesngi kala jingtip ba ka Meghalaya kan mat ya jingka alo a ka performance step menta kesngi bat la syai kesngi. Katnat IMD kalaong baulo ubarben undan hakikat tu kini kijaka haga benta basyatai jong ka Madhya Pradesh, ka Meghalaya, ka Sikkim, ka Assam, haga performance step. Kum kadak jong gajing persya ikikam bamsap kinong tre ka BJP Meghalaya hanin kesngi kila penlong ya gajing penpawe gajing persya akmat ka office jong ka BJP Meghalaya bat kila penrem yo MP ka Kongres Syaka Raja Sabha na Jharkhand Udhiraj Sahu ha ka bala keno baula bamsap bat klam ai jing kenya ka pisa balayo kurup na ka yeng jong u ka pisa balai spa kelur tengka. Habakran na kinong thok kubor ha Shillong hunin kesngi unong ay kitien ka BJP Meghalaya uba M Kharkrang ulong ba kaseng kan persya abet ikikam bamsap. Ya kani kajing persya ha Shillong lelam do Presiden ka BJP Meghalaya Urikman Momin. Uba M Kharkrang ulong ru ba kani kajing lap ikani kapisa na kayengsa unu MP ka Kongres ha Jharkhand kadai kajing pensisya ya kikam bamsap. Kani ko kubor ka Wanshapi na ka Akashwani. Kani ko kubor ka Wanchapi na ka Akashwani Shillong. Ya kumba 1000 terli ki mukot duma la bishar ha ka National Lok Adalat bala penlong habarok ki distrik ke Jela Meghalaya nin kesngi da ka Meghalaya State Legal Services Authority hapo jong ka National Legal Services Authority. Na kini ki mukot duma bala bishar shispa anyo punyo terli la da penbet bala yok lum kumba iwei point ar iwei kelur tengka. Ka Shillong Lajong Football Club kani kun persya ya ka Aizawl Football Club ha ka kela ka Shipho jong ka I League.
Kani ke jingil akai kan long mentah ke sengi ha ke por arbaje men sengi ha ke SSA Stadium ha Shillong. Hadian ke jingjob jongki persya eka Churchill Brothers ke Shillong Lajong kan penkre banyakun ya ke Aizol Football Club ke banakatan Shtelam Mingi. Ka Shillong Lajong kalayo South League jingjob bat South League jingya khat ha ki Prat League jingya kun. Bat ka Shillong Lajong kala kamai khan ru point bat ka dan ha ke kerdan ke balai jong ke jingya point jong ka. Ka CBI kala ujor da ka charge sheet akmat unang bishar bakerpang ka yang syari ke CBI ha Guwahati persya ya ki kendai ngot ki balasya keno bake don kti ha ka wei kemokot duma. Ka CBI kalong bala ujor ke ne ka charge sheet alor ke jing kerpat na ke sarkar Manipur bat na ke jing pentep ke sarkar India. Ka CBI kala shimti ke jing toket ha ke ne kemokot duma ya ka bala ujor kham haswa ha ka thanat lamlai ha ke district Imphal East. La kena bah ka khat santrik unai tung mentah ke snem ka wei ke breu kala syara abor hakikat tu kani ke riu king atiar balalap eka met yap jongka ha ka ju hi kasni. Ka jing to ke dalor kani kadang ya chaprang ban lap sai ki wei pat ke be dan kti ha kani ka jingja. Ya ka Viksit Bharat Sankalp Yatra la play ha ka KVK Utlaw ha ka district Bishnupur ha ka jila Manipur henen kasni. Ka sarkar Manipur kelarai banra ekane ke jingalap ban penpoi ya ke jing mentoi jangki skim ke sarkar syabro khandra teligi district ke jela. U menteri ketenat kathok kepule ke jela Manipur u thaunau jam Basanta Kumar bad u chief secretary ke jela Vinit Joshi kele shimbenta ha kane ka Viksit Bharat Sankalp Yatra bad kiwei ke bele shimbenta ha ka jingekran ru bad u menteri rang bado lengba ka video conference. Ki pulit ka Manipur kilala ban pelat yem ya weu kena pulie na kinong rabor bat kila yo kem ya prangut kibala suba ba kila rabor ya neu kena. Habagran ne kinong thok kubor ha Imphal nen ka janmiet u superintendent ki pulit ke district Imphal West ulong ba ki kimi ki kpa neu kena kila ujor ha ki pulit ke district ba kinong rabor kila dawa khat san lak tengka ban yo ban pelat no ya ukhon jongki. Ki pulit kila talasi be kila yo ban plat emeu no kena nakasnong yum nam huidrom. Ki pulit kile tho ba kila yo kurup ru igitiar siat na kini ki suba nong rabor. Ki pulit kila register mokok duma ban ka jing toket lor kane kadang ya chaprang. U Menteri Rangba ke Jela Asam u Himanta Biswa Sarma ulong bagi sarkar Jela kalabo jing terwa ban kentiu bat banang penbahasyo ya ka zu jong ka Jela. Ulai tho bela terwa ban pelut lai spa san phau klur tengka ban kentiu ya kene ka zu. Ulong ru basyan on sepentrekam ban ple ya ki zu ha silchar bat Dibrugarh. Ulong ba hakini ki zu ban sasdang no syan on ai jinglan lut ikimrat ban ya hapo ka zu bat kinong let jingok kai ken hap ban syong hapo ki kali. Ulong ba kala ban syempor saw ne san snem ban pendep ya kini ki zu. Ha ka jing persyang ban kentiu ya ka jing mlien ban pulekot ke sarkar Asam kelarai ban bo ik library na gebenta ki kena ha keleng ke jela. Ya kene kerai la shim ha ka jing elang ka kenhun menteri ke belalong ha Guwahati. Ka sarkar Asam kan penlut kumba arspa san pukundai kelur tengka ban bo ik library ha ki district bapher ke jela Asam. Ki khubor na ke sarkar ki tho ba ke skim ban bo ya kine ki library ka thmu ban play ki library ki bathamai bat ban thet ki kot bat ki wei ki jingdan kam ha ki 8000 shispa khandai penyo tali ki village panchayat bat ki south pa tali ki municipal ward. Bat kat to ko khubor kalakot ekani ka step ka balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Harka por prabajeng ine so baga Delhi station na gabanta ka khubor ha kaktin Hindi ka banbot ka khubor ha kaktin Pareng harka por prakhat san minute. Ngipen kan mawi piki no snap bah ka por prashteng na ganig station pinyo ekonot East News. Ka por menta kala janda partat prabaje.